san phat pha le phat hoi phat lo pi ta mai e mu sa kinwa pathin lo pi thang ban zo lang bilan phana pathin twai hong keu lim na diwa Matthew kung som la kung get sang som la ku som ni chan ga simiti we thupi diu se hele mi ni lung kito a ti he pathin ho ti he Bible changa simita ta bia ka seipi kit na hi ve le se chunga hin na lawa mi ni lung khat ta le thil thum ne ya atawa hi athum chan chowana kapan abulet pi ding ai nga hi izenam etila hoi ku jong la mi ni hela thum hele kaminai ke khopnau chana chun alla uwa keima omnai ati Bible theng so pathin san cha den pathei lu pi man lang Krista Jesu nung ri ta san a ulanau te ho leiga mahin mi ni be alo mi thum be ka hin ya ho in alo ama mai cham sim me a sangoi ngoya im kum jong mai thi lo le te chun pa ni mai hi jong le amina itaw ina ama thum ta tai hol na ka hombe se e alo ke ju chang se ke ni se bo dia ha dai na le lung ha na ne jing thei yom lum thei ni chui lo de ul na to taw naw hin lung gil ta ngai to na gil ta mi nu pa ni cha thum chan chu wa na mi pa bin e ngai sa Kau pati lung thim gel tar ngai tu na gel ta thum chan na ma pati sei do no man he dom le tam thu a pathin ho hilawa lo hla dai hilawa lo ki pa san che zo nai man zo thum gel na che zo ai man zo ama lung lam hol na che ai hlom ha bo ama to a kitil kho na che ai manu ngai ni tiang zule mal som na lu athum chan na gaw mal som ei chan yen in sung dam na dia nu pani lu to ta phathi ni bo mai lo le nang na chang sha na taw pu na te mai cham na sim kum nang be da ani chan na cho ama ki sung sing ai ti sung lo ye chun ani thum chan na ma pang sing ai ti sung om haw tha sam mal ngoi ngoi ki sa naw jong mai jong lan mi ni athum chan na mi ali chan na ma jing pathenin ei loi pi ei vengun ei sang pi thimgel talangai to ningel ta thum ho cho ye sei do nom ke nu ulanaw to ai na hu khat se bo he be ka pathen hing ho we ho loi loi a ai na thu he i som man hi lo ni le thum cha yang le hlang sap loi loi wa in sung tam tui cha dam na ni enem tile mo pu naw he dam lai hin khu chom cha so mo pu na ini ho he ai na thu pa hlang sa lagawa dam sa ding lagawa dam mo dam sa ding huing na pui lu ting ti Krista nang Jesu nung ji di ta ni ai su nam mo pu na na ki san ki ding chula na mo pu na chu yet thim nai hung nei tiang lam chu chanui chapao isu naw dinga ngai lun na nei ta lagaw ma dam na dinga itaw ye chun nu la pa su pi naw to phat hinin nung lam hi ta lunin alo phat ha sa phat kitang el kedang tang hal hun ta to idung zue sun inun is khanu Kristan je sunung ji hi naw Christian hi naw he itin nai sula jingo ngai email wai je sumel thu na maha thu mel hoi kilang jing ngai ni china ding jamina taw jing ma khat le ni thom hau ke sa nai la thum na ma pang yesu mil lawa ang san ta amina hai in sung kam sung nam sung bung sung tam na dinga he pathin thuing ho sei phunga in sung hai sang so misnar lopi ta he in sung wa na to di ti zan phanamol chom ta thing kil ho pathin
Pathen in ngai ho zo se Pathen thei bo pe ta han amen